Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tur radi lerem rati zaute Mizoram State Rural Livelihood Mission MZSRLM le Rural Development Department buat sai thingkanga kutna thoktu mechia ti thar chwa zorna Sales of Articles of Rural Artisan Society Saras Fair Voice somna chuwa in Khan Aizawl Club Parka ne ni a Rural Development Minister Professor Lelni Lo Machwan Khwalian ni in fair hi ahong Khwalian chuan thingkanga mechia te kutna tho choi kan na department malak na chu fak omati thu soya thingkanga kutna thok tu de choi kan nan an thil siam swate ramdanga thon chu ani theinan theito pa malak ani thu soyin RD block shangshanga cluster level federation building changlung tak ne ani theinan malak mek ani thu asoibok Professor Lelni Lo Machwan December ni somni hian MZSRLM le Reliance Fresh 10 in rem na thuthung MOU ziak tur malak mek ani thu soyin kartin so thing ke zale marcha ke somni panga supply tur in biak rem ani to thu asoi tun December ni somni hian Reliance Fresh 10 MZSRLM te MOU sign turin machon akal meka chu kan ki te chuan ama sabera tan chuan so thing le marcha Vo in hun manna hian lo man shang semni in Community Service Award to Meidum Village Organization ne na hlanani a Best Performing Cluster Level Federation to Tuikum CLF ne na hlanni in Outstanding Service Award to Far Park Level Federation ne na hlan anibok Saras Fair hian do shang somni pakwa omin thingkang kunna thoktu mechia de siam chwale thar chwa shang de zor ani a fair hi karle thochan ni thengnei ani ang Vo in Khan se pa International Paragliding World Championship sang hi somni pali bulchan ani se bong chom tlanga pilot te thot swana mun take off point da hon hun wat sa ini in se DC Pupol El Khuma International Paragliding World Championship Organization Committee Chairman ni Bokswan Khwaliani na manpuya pilot thok chwak ma saberte availiam ani Pupol El Khuma chwan ram shanga pilot kal khom te hunlim tak mang tur du sakna hlanin championship ahonga International Paragliding World Championship hi voina changa channi in December ni som pathum zir top ni thleng in elna nei ani dona akharna hun hi Mizoram Chief Minister Pulal du Amahovin Zol Puile leta pilot te chumna mun landing site nei ani don ani pilot hi India ramachingin som pasari antela anjinga pariat hi Mizoram achanga tel anni South Korea Nepal Kazakhstan le Indonesia achingin pilot antel boka FAI kaltlangin International Paragliding World Championship atel tour hian mi somsre pakwa inziak lut ma se harsana shanga wanga India ram run thleng theilo an oma tun chuma in elna pilot tel zong hi anwain somthum annita ani International Paragliding Accuracy Championship and Air Sports Festival ne chung hian Zolpuya stol chi shang honni in Sesep District chung anthil siam chwa chi shang leitura oma ngakwai cha run pui nei ani a manchoya paragliding a thlok du te tan inti siak nei zo achang hian adu apyang tan chuan thei ani don bok ani School Education Minister Dr. Vanal Thanan Mizo zirlai to India State dangle ramdanga zirlai ti aya an hufwal big launan zirtir tu in twai sham thar angai ti asoi Baptist Center Falkland Aizawl Mizoram Middle School Teachers Association MSTA General Conference buase manpuina hethui soyin Dr. Vanal Thana chuan zirlai middle school zirlai ti chu ulugle zwale enkol an ngai hunlai ani thu soya an ril runa sataka danglam chin awangin zirtir tu te chu an shingnun kai shwai tu ani angai ti a chalam ngai tuana an sen thiam nan an dil chhutna le an swang tuana man an thiam thaina chu akil shwai apoi mo ti soyin taksalama puitlin an pan chhauna awangin hormonal change le mood swing an ne chhauna sa a duat taka enkol thiam an ngai ti asoi Minister chuan tun lai thiam na smartphone ne social media mandan pu uluk taka shil an ngai ti soyin zirtir tu chu intwai thareng angai ti soyin zirtir tu ringot an nilau ti soyin zirlai ti nun kai shwai tu poimo tak an ni ti in shereng turin acha ani Revenue Minister Pubilal Chanzawa Voina khozol atlona town planning chata kalpria du tho soyin land record lagna na champhai kal ringai chu siam chat atum ti asoi Land Revenue and Settlement Minister hian Voin Khan khozol DC le District Civil Supply Officer DCSO office te atloa thoktu tinen in komin khozol district thunei tu te hne na hian minister hne na anmamu anlo thlen ani Minister chuan khozol chu district thar ani angin angai poimo hle a khozol masona tura town planning chata kalpria du tho soyin ramchin chiana atana champhai kal ringai chu ti top ani theinan ma an ladon ti soin khozol chu department ina
ti changpun zel an tum thu asoi DC office atang hian minister chuan DCSO kudam le pisa afanga minister chuan an har sana jan pui zel tum thu soin an mamu na thlen zel turin a shila mumal tak le dik taka bu fai sem kalpui ani theinan sarkar rin malak atum ti soin fair price shop siam le ration card an buai pui na chu chin felani thwai theinan ngei to na sen mek ani thu asoi bok chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu